Nabon Savin ATM channel welcome thilangol chingkhulam suungol pa tu sei ga abekit hitivin ama sa pending in kay tu sei hi EPT patip ding atiam ei hon wang athu sei jo si bible ai bet diu he hei okay nang tu sei chu bible la hei lo ham kay tu sei jo he bible la hei lo ham chuting tala nang hota san hi bible to kitu lo ha bible la hei lo ham pu Dr. Hegin Sam Saupa hichalaya thilapu hi don but nahin pitimo nangin Bible to kitu pui Bible la Bible to kitu pui Bible la tua Sam Saupa Dr. Hegin sim do le sei do chuna za chuna na nakhanga hi ji chu ha chungnung pathi na hi ami te angai lu ji a ai hung wilwa thu pu nung bol pa a hi tia na ta san pa chu hi chu ama chun akam chang ta a katu sei do le nei ta san na thu le katu pu no hi bible poi bible to kitu poi a hin ti zo nunga na ta san na pathin pa chun katu sei wa bible poi tia aman a sei do zo nunga nangin hoi lai bible chang chu na hin sim na ke ni lai de phate ke cha pathin thu ka sei pi su ke chula pathin le diabol hung ke hadil dila ku ki te ong vil na ding thu ima cha poi pathin thun hitabang mo mong ki hil na cho om thei poi atia kichin ta ka hil zo nunga hichila yang ki phung pa chu thila pu eta pathin thwa avia vela ka ta do zo nunga chi ibi bola kai chu bible apan salo thu sei dara nei hin mo kinam phate ke cha ka hil chin zo nunga nong ho jong na tu sei saw le na kat do sa ho na ki het thailo thila zo sei ba he banga chu na zo sei dan ho le na ki ta tu le de dan ho chu ve ne tia kai ni het sa kai in vet sa nei mi chu kai chu ipi pathin tu sei la kai nin ngo na thila pu bible khella ma na tong pa katu pun le katu sei ho bible poi ti pa chu nangin bible me tia su tu te na pan na la na thei kham khama pathin thu na hin pan sa na hin sim no hi nom bu na hi le tu na kan hil chin kit din he ye chin video skip lo be ngain lang phate ke cha nana khang na dwa na ngai di okay thila thu sei thila hon iti a thu an sei di jam vekit taw te le bible ai bet diu he ei hon ki pet do thoi poi a bible pan thelo ho thu chu pathin thu ka se ti la pathin thui to lo bi zo mi hem chi na philosophy abul langa bible in simo choi tai tu ai bet diu hi mark bung khat chang som ni le li le som ni le go chan tam ta he thila in thu ta asena a condition he thu ta asena ding cho hilan ga veo te le Nazareth Jesu nang le ke ho ikim matnao I umem isumang wa hung na him nang ma koi na hi ka henai pathina kon athing chu na hi ati KJV English ga simo teo let us alone what have we to do with thee thou Jesus of Nazareth art thou come to destroy us I know thee who thou art the holy one of God azo wa se ham chu thilana sei jo ai chu ki tholle le pa ai chu azo wa se nei sa dan ham hung ki gel ki no Bible ki ji ho ki sei hin nang Bible pan lo by theologian ki het palanga til source in kila jing ke jo ele hi chu iti le hun ain sei pa jiam an ve ki taw te le hi jin ne na dinga cho 1 John bung li chang li sim ngai we kacha te ho nang ho pathina ko ne hiu a hin chule hi ti ho chu na ne zo wu a hi tai aji chu nang huwa umpa chu wa noya umpa sanga chung nung zo a hi because greater is he that is in you than he that is in the world hijita san ho pathin nei ho ma sanga ju thila ki sel thelo he pakai su krista ma sanga ju thila in thuta sei ju hon ta san nei ta thila anno do ki go rong chu ele koi ho ma sanga thu zo sei ji om he nam pathin nei lo ho ma sanga thu zo sei ji jo nang ko ma chu hung sia thu zo le nang ngen chan hong sei bi ji hin tin na apathin ta san wa nang thu na sei po pole thila dom sang ni ke chu satan la lit na bo na sei in pathin to ki bange po nan ti jin hi chu hui la ko na pathin ni nom pi dam pathin ni nom pi lo chu thil ho ki chip na bep nei di cho John bonget chang som li lali atti la bula pa na tul that chu diabol chu ding ta le am a chu ta am lo at aman thu sei ting non achama zo a sei in thu ta ki te nei poi aje ama chu zo pa a hi ama chu fathers of liars a hi ati Satan in akama ko na ain khon do ain sei do zo si chu hoi han lang pha han lang si jong le abon cha
ปะทินทุนนะสันในหิวินอามาจุมิโจไปบ่เวติอดัมและอีฟก็มาจูปะทินินนาทีดิงให้อตินอาหินละเซตันจุนนะหินดิงอหิอติแล้วนะปะทินตัวนะบะลันดิงอติเปปะทินไซสางาหอยโจตะบงาจองเลบอินอาหินละปะทินินโจอหิอติฮิจิโจปาจูอดัมลีฟินอตะสันปะนะอาหินโลฮอนโลวะทากาวทีนเลวานุยจอนสินาดิบอนนะคัลเวอร์ครอสอาKrista in thisan nai san puma gen theina ong thu loi mi him te ong that do loi hi chu satan mi zo pa ta san aga asit dan chu kichin ta na mu do the mak bung khat chang som ni le lina aju Nazareth Jesu nang le ke ho ikem na umam ei sumong ba ong na him nang ma koi ni him ka henai pathin thieng chu nahi Satan kiti diabol kati chu pathin pa ko ma num pa chu van ga ma num ma galhin pan do pa chu in ama chun pathin chu koi hi he ne Satan kiti pa chun Jesu chu Jesu a hi pathin chu pathin ati mana Satan kam swa ko na chi ki hil dui po in mi him te thil siam zo sin pathin chu pathin a hi ta ita san mong wa chu Satan kiti pathin chu pathin he ta ata san hi be hi chi ata san na pa chu aphun do e bowin hi chi mana chu Satan chun thu di ase in thu ta ase ye tia hi chi Bible chang hi pan sat de po ye thilongol hi banga nangol Satan kam su kiti chu zo a hi ati ama chun Jesu pathin a hi ati ja chu na ta san gut ham Satan sailawin Jesu chu pathin a hi na hu hing pa hi na sim pa hi ti chu ta san ta Satan sei na nga gyut ham Satan chun ma chu pathin he ti manan ta san gut ham Satan chun ama chu pathin a hi ti a sei na nga hi pathin ta san hi Satan ta san hi ha hi chu jo chlai Bible changa na ki veingol na pa chu hi chi Bible chang na man chak dan chu Satan in pathin a hi ati ja kin kata san hi pon pathin chu ei sim pa hi ei ngai lu pa hi ei hu hing pa hi ja kata san hi ne thema chongle first on bung thum chang ge na chu ki chen ta sei chu la Jesu Christan ki chen ta sei chu la kei diabol na to zo si sumang dinga hong ka he ati chu diabol na to zo si sumang dinga hong pa chun hoila ya chu Satan chun thu ta ase hin ama chu khat be kum le nani ta san thei diu he ati na tuana thu pat dan na thu se dan momong chu betongo Bible in Satan chu mi zo he tia diabol na to zo si chu Jesu na asumang dinga hong ka he ati la ya nangin diabol in betongo thu ta ase hi me na mo wa thu ta jong ase hi la ta san thei na kan adim se na ti chu nang le nang kilhem ngol nei chu la diabol na choi sangi chu la kei zo diabol ka choi sanga nang zo diabol na choi sanga kin diabol chu pumin pum ta san hi win ka ti chu hoi lai ka choi sang na la a nangin diabol jong betang thu ta ase hi thu di ase hi tia sei do te ri na gut chu diabol choi sang ni long thila hing meng thilangol chin kholam thap hla pa hi bonga hi na ngola na hi ne si chu mi nan pi do gut ji chongle Jacob bung ni chang som le kon a thila hon jong ama chu pathini a het wa pathin a hi a het wa ata sanwa kiti hot hot a hi ve ti sula namwa hi chi ya chu thil siam zo si chun pathin chu apathin hina he su ke banga chu Satan ho thil ho long chun pathin chu pathin hina he su ke chu ai wang amon pathin a hi ti mana chu hon pathin chu pathin a hi ta san diu lo bi chu hi tin Bible hi nang le nang lep kra hi tang hi chu chu manipulation kiti manipulation na bol ki lo ha Bible hi diabolical teaching ana bol chu aye chu na Bible hil dan le na Bible pui dan chu Satan chu thu ta sei hi ta hei do ding na gut hi chu hi chun Satan na choi sang nang ki chin da phot chin chu la kei tu sei chu ngai tong hoi tan ngai tang ka tu sei chu hoi lai Satan ka dop sangam Satan chu ta san hi win ama chun pathina hin sei do a thu ta sei dan ong kila zo sio la ta san hi win ka ti chu hoi lai chu Satan ka choi sang na na la i panglom lo ma ching kolam lep hla nanu ya hitta hi na ngol jing thangli sei pan mun kho no cha dan ham thilho pa thangli sei pan mun kho pan ni na thanu ma hi banga hi na pan na pu he gi na sei ta chu na mu lo na ho pa na ta san pa jo Bible am poi Bible ki muai poi Bible me poi ti chu nang hoi lai Bible to su tu te ding na gut ngol be se hitang
ai ho hi thila ta san ma ta san di hi lo efisi bung ni chang som la get na chu lung sit man la ta san ma hu hinga om na hi ta ve pathin ngei lut na ata san ning hi win thilohon ata san ja ta san hi lo thilohon pathin a sei ji a pathin sei di lo thilohon ama chu ta san me ti ja ta san di lo ai ho ai sim paul ai hu hing pau iki het na zaul ai ma sile pha conscience het na zala pathin chu ta san ni hilaya thilaho thu sei ji apos na kil gu na hi bonga hi nong jesu christian mak bung kha chang som ni khat pen hi thilai jong thu ta ase ye chung khat bevel ani ta san win tia kihil na dinga se hi lo pi cho ngol be se lo ni chu ele koi ho ma sa thu zo se ji om he nam pathin nei lo ho ma sa thu zo se ji zo nang ko ma chu hung ji a thu zo le na ngen chan hung se bi ji hin tin na Satan in pathin nei lo ma sanga zo thu se na sei di cha chula pathin na nei ta lo je wa chui chi thela pu chen ki chip na na nei wa ai lo be be ding thu ong se ya yong na amen na ti wa thu ta nei sa tau chula na hing chang wa wan gam kai ni ta we ati le amen hallelujah na ti ku ki pau chu wan pau in ka hial tai ti le amen na ti ke man ke nai ki ti chu bible a thuk lo zo si ki ji na dinga no kong pi wa ku ki nam pi chu nam zo si la dinga nam lin pen le lo pi pen nga kong hlan ni ta we ati le amen na ti wa ku ki ti chu aza zo sin aza ting le ki ti hot hot dinga hi ta we tia nong le amen na ti wa ngol hui ta ta na le mo zo siu chu thila pu tu siu amen na ti wa na pathin nei lo je chu la el kale ma hung ki hena na pathin pawin na angsung wa ki phung na in sol hi ti pa tu sei chu na ta sanwa ama chu pathin ka hi ti da na hung kilap ki na hi che pa tu sia chu na kilap ngol tak chula pathin ka hi ong ti pha na pathin na na la ki jing wa hi ta chu na kilap chat be de ju zo hi chula ta na ta sanu hu december 5 ka pi ni ki to thu ta ham ata hi lo da jong ni he chula thilangol ho pa hi wa ki chi sa bible dung ja jesu christa pin ni khu december ha winter ha hi lo dan ki chin ta na mu chin se na 5 december la hung ping ke ti pa chu pathin he na ti te te thang ni sei pan mun khu na khu ti o cha hi di chme bangai pan na la ele hinge hita chu thila amang khap poi na ti ai le first samuel bung som lo gop chang som le liga simote hitina ki sune a hin la pakai hagau chu sola kon in a chi mang tan chu le pakaya kun hagau gi lo khanin asugim tan a hi KJV version as ta ki sune but the spirit of the lord departed from Saul and an evil spirit from the lord troubled him ele hisla chu pathinin hagau gi lo man cha lo dan ham hi chu old testament ei tai o hela hi gospel lo lai he nang heading kan se he gospel lo lai a chu pathinin hi chi bible hi 1 samuel 16:14 hina tha san lo dan ham pathinin thila man cha he tu chan ya chi chu na sei na lai ham na ta san lo dan ham chi pathin man cha chula next expression dan chen het thia kelon nang le nangin next expression dan chen ki het mo mo nga pathinin thagau bu cha aman sa lo na hi sa ham pathinin thilalgau cha aman sa thei lo ham na ta san lo ham tu chana pathinin aman cha chula next expression dan mo mo chen ki het nam next expression dan ta chu thilalgau thilapu satan ki ti chu pathinin ai ho hin na ding I hu ing na thei dingo pathin thu ta I chon na thei dingo pathin imu chin meng thei na diwa pathin hi chi thilapu chu thagau bu chu ai man sa dan tuang expression na bol lo chu ai wanga nanup kit lo chu nang chu thila chu ai ho hu ing na ding in gospel ki pan to pa sai ding pathin amang cha kai poi na ti ki thau chu ai le ipi purpose pen ta dinga chu pathinin thilalagau chu aman sa thilwa na gel ham ta question nei se dan jingai dan I hin na diwa thung sei lawa I hu ing na diwa na to lawa pathin thu I mu chin diwa na to lawa pathin to ikinei be che thein diwa hagau bu na to lawa I pi purpose dinga cha pathin aman sa idan sei mo mong ti bible in pathin chu hin na pitu he atia mi hu hing pa he atia e ho zo sil hat dam pu he atia bible in satan chu tul that pa hi mismong pa hi milhem pa hi zo sei pa hi atia ai le pathinin hagau bu thil halagau chu amang cha theye amang cha e na ta san lom nei ti ki na ai wanga hagau bu chun ai ho hin na ding ai ho hu ing na ding in na atong poi na ti ki thawa hi le ipi pen dinga chu hi chi tul that zo sei pa chu pathin amang cha e na ti da hin na dinga na tong lo pa chu thi na dinga na tong hi jing lo de ong na ti e
na gyal lo them hi logical chu hi logical reasoning chu hin na ding a hi lawa hu hin na ding a hi lawa ile pathine a hin man cha dan chu thina ding hi jing lo ding ham na mu a hi chu la answer chu ai wa na ngin pathine thagau bu cha mang chai na ti ke na hu hin na ding a amang cha poi na ti ke na ipi pen ta cham na doi chu lungda no mam chu na ve momong tungo diabol chu vanui le sit pompi hlem lapa vanui le sit pompi chon sit na pulut pai cho innocent ta pathine a hin si mi masate ni cho al hep ma na chon sit na a hin lap ma ithi na diwa im pulu wa vanui le sit pompi mi him hi pathin to ki khan na lam pi suwa hi ji a chu mi hem cha pa jang Calvary cross hang thian nang le kai ngai lut na zala a ul sati san valung chut le ti san nai san Calvary cross a in sena hi ji ti san man tam ta nang le kai e hu do na to na hi chan cho an pha chu da Satan na to gim nei dan so Calvary cross ko betang Christian a thu na khu mi zo pa diabol git lo ga hi cho chu ku na mu thei lo ham amma chu pathin amang chai na ti kit na ai le hu ina dinga man cha am ti kit ai point na ti kit na hu ina dinga I hin na diwa mang cha lo pa I pi purpose pending at amang chai ta na sei ham yel mo mong tongo na logical question dan le answer na dei gut dan so yel mo mong tang hin na ding hilo pa hu ina ding hilo pa pathin mu na ding hilo pa I pi purpose dinga cha pathin aman cha na sei gut na chong le hu hing na ding mo mong hen lang hin na ding mo mong lang pathin mu chit na ding le pathin ipi cho amamu a hi chi thilapu thagau bu cho aman cha dinga na sei gu nei da na ibya dilemma no mi cho ipi ja no ham diabolical teaching ana lut kha je thila thuila na lut kha je cho na bible chang in sim mo mong jong hi mo mong tong first Samuel bung som le gup chang som le li na mo mong chu ve mo mong tong pakai hagau thin sol chu ada ha phanin pakai kon hagau gilo hung lu din sol chu asugan thei tai namua pathinin hagau gilo in sol dan chu namuam sol chu a hin na ding a hu hin na ding pathin to akinai na dinga hung lu hilo pi cho namu china aye chu bible chang na simpen chun pakai hagau thingin sol chu ada ha tai ti nai cho thagau thigin adal ha mim ki ti chu pathin to ki khan ti nai cho sim tira mi upa ken le pathin ki khan tabang judas karo le pathin ki khan tabang unpardonable sin commit abol ti nai cho hi ji a chu pathin in sol cho dal ha first Samuel mung som ni let ong sim tango Philistine te to ki dauding kunchun sol ataw tawang pathin oza pi ta poi di cho because he committed unpardonable sin hagau thinga da ha chu pathin o pumza ta lo tin hai chu aman pathin ka bele tian lang pathin ka nai te na pathin o sial mongzel alim le mela sial mongzel na hagau buin avok hagau thilapu Satan ne ain ku a control tin hai ta cho hi chi Satan pan a control ki ti pen bible chang so na hin la da ipi pen ta achu thagau bu thila lagau cho pathin amang aman cha thilwa na ge ham ta question nei Satan ka lungdong cho aye chu sol chula hu ina dinga thagau bu chung hi pon pathin amu be che na dinga thagau bu chlang hi pon ipi pen dinga chu aman cha hi na ti ham a thina dinga hi ti la na sei ki pon hu ina dinga hi ti la na nom ki pon ipi pen chu ham hoi lai ta dinga chu pathin hagau bu chu aman sa ana se ipi pen khona doi gun ham hu hingna dinga na nup lawa a hinna dinga pathin aman sa da na nup lwa le al hem thading a thi dinga hongti a thi sa ding le a that dinga hongti nai chu hagau bu chu hi chip chu nam pan sa na gmf dia hagau bu ki phun chu nangin hinna ding hu hingna dinga na sei do gun hi chu ele hagau bu chu pathinin hu ing na tinga gospel ki pan to pa ki tu dinga a sei gun ham itiket na nup kit lo na dilemma no mi cho ya cho na lagau in khu hi lung sit no ma no na bui no na ki het do thelo na bui lo na yong ni het thelo hi da chen nang len dang hi e ba pat jang kin na ba hai cho chi ya cho thu na hin se ho khu a ki ve in
nangol dan na bui dan pathin thu kiti mo mong to na kichi de lo da aye chu ki he cho chi a chu don but theyong na hi poi kan ti ji cho ai wa na in sei do khat le ni ho hi alo thelo a he ta hil chit na kan bola le mi tam ta thilangol angol no su ngol be che di ja kan don but na ji ni cho ki gel tang na thila pu hung ke phong pa ki gel tang azwa na pu sam saw pa he gi na sei banga cho bible ampoi bible to ki tu poi ti pa chu na le ni chu me hoi lai chu nang bible na hin sim ko na ama chu bible to su be din a good chu chui cho thila zum mo na za cha ne het lo dan ki phat lam dan ne het lo dan ching ne ki sau bol the ki sau na ho se pathin mo na ki gelo lei tur bo se pathin mu na da na la nangol na pen hu chu pathin mi ho hi chlai bo se pathin me khuchi bo se ke ho bo se ati naw kam chang jang kholo ke ho bo na ti naw kam changa kum thum kum li sung ku kinam pinain cho bui naw hi mercy na sa lo tu chang ya na gel lo aye chu hep thaom ni hi je chu ne thima tu ni hoi tang gel tang thagau bu pathin amang chae aman cha thilo na gel ham na tia ai la hu ing na dinga man cha mi tikila hi point na tia gospel tu sei na man cha ham itile a hi point na tikina ai le ipi pen chu na doi gut ham hu ta le chun na doi pen chu thagau bu chu zo sei dinga hung milhem dinga hum mi sumong dinga hung ai bo ti chu na nok ti na hai ta chu ne thima na nok mi ta chu kanu me thiong chen na thula dan le na thil na ipha thu na pui dan chu na a case chu hi ta chu thila pu chu milhem dingong ti nai chu chibanga chu sol longa hep la thi ta chu la adam leave zonga hep la a hin lom lo an ha a calvary cross a krista thilo na chan ge a lut thon chu la na hi chu hoi te ke cha na gel ding ka dai ma jing he tu ne gelin lang thu hi gelin lang pathin thun pi sem ti gel ta aye chu hu hina dinga hung lowa pathin mu be na dinga hung la pathin tu to ke tu a ei chi sa na dewa hung thagau bu chu hung a hi lowa he le chin milhem dinga hung ti na hin bible chu ki chen ta sei ke chu first king bung som ni le ni khu sim la chun a hap leng pa tu sim na mu di chu Jehoshaphat to ki thua gal a zor hon na dinga na ama te ni ngai nom gau theding thim gau ke khop hom na a dei de hon ke gau sa na ai ma pathin thim gau di ta pa mi kau nga chu gal na zo lo ding hi chi in pathina phal poi atiai le ata san nom lo chu na alung ngai cha na ke gau sa theding thil hala gau thim ho akidei ad angai cha ni chu ai chu pathin pi se ya first king bung som ni le ni chang som ni le ni lang khu si mai le ki chen ta sei chu a hap leng pan pathin thu ngai ta lo ya chu thagau bu man cha chu pathin nang sei banga chu ai ma hu hing na ding lo pathin mu chit in lo a thi na ding a hin man cha chu thagau bu tam ta ko khoma hi ti ka bowling a hap leng pa chi ti ka bowling pathin koi ma cha dei lo chu ai ma thagau bu anu kha pe nu ngai pi se ya ke ga ching ka ting a thim gau ho kam sa khon zo thagau ga pang nge ti chu na mu ta chi ya chu a hap leng pa chu thim ga hon zo sei pi wa china thilo chu na tu nya yong lei tu la pa chu el kale ma pathinin in he na na hing ma hung ki phun sa hoti chu hi chi pa zo sei na pa na hi chi thila pu zo sei na pa na chu hung ki pan ni hu chu la pathin thu pun na hin ti naw hung ki pan hi chu la thila pu khat hunga na pathin me in so le ong ti ma sa na chi zo wa ama phat je ki chai tan tun hagau thim na ga ti ki no tatyo lungdanom dan iti be se anangol bible in thila zo sei pa a hi gi ti aning khat chaw na ma zo ta lo piu chula thila pu chen pathian ka lo hin bat ban ne hiya chu no ko ma yung ki phun sa eten lang ka kyang hin he bo pen no ko yung ki phun sa na kal ma hin kana yung ki phun sa den gam tin se le bible mi zo he ti chula hi chi mi zo pa chun chin ko lam ba hla a chein a thila pu tu phun phun ben chu hagau thing tu pu na tan na hin le mang pi ke taw chula a bon chi ka same spirit ni chu hi chi pa chu hunga a hap leng pa angai num ma thim gau na a gau pi banga chu nang ho hi chi thila pu chunga
กูกิเตปัจฉินินอลังตายน้ำลินเป็นนินกูกิเตตุงตายน้องหอบ่เสอเทียงนะฮีน้องหอบ่เสอวะเป็นนะฮีเวเลยตุลาโตโฮเจ้าสีบานกำกายดิงมีงันนะฮีเวอังโลหอยทิลาเล็บหลังกันฮีเวกาวสีทิลางันฮีเวติโอปัวนักกิเสสาวอาเมนฮาเลลูยานะติวะนะกีมาไอ้นังหอหิงากองพูนฮีวานุเลยสิกะปิเลยขบวะจึงกิสุนฮีจงเลยนังหอก็ไงรู้เจว่าจึงนังหอหิงาทุกุกีมันเกนายกิตยาจะกองพูนเฮติละอาเมนนะติกิดวะอาฮับเลียงปาเลียมลาโซลสุกันทีโซลทีนี่งาหงเลียมนะปาฮักเอาบุจุยจอตูนันเลียมมันยองกูกิเตจูฮิจิลากเอาบุกิจิบไลเซอีตงเลยคิงโลดิงนะอาเซโยซีอาเซดงยังกูกิเตเลียนโลดิงอาเจนติงเลยโซลทีบังเลยอาฮับเลียงปาทีบังอาจจะนัดทีดิงน้ำมันทะนัดดิองเซบุจูอายะจูปัจจินินฮักเอาบุจูมีหิมเตหุนนัดดิงอามันจะไงโลอัดทีนัดดิงว่ามันจะจงเลยถ้าเราบุหงเล่นลุดนะที่มีมอจูถ้าเราทิ้งปีมีเหป่วยที่จูมาไบเบิลจางสิมจูนะพอจิตจูเน็ตตั้มถ้าเราบุจูองเทียนับปัจจินไม่อินโซเลองตีเทตายเลยจูจีนคุลัมกิตินูองเล็บหลังมาสักเบนูจูถ้าเราทิ้งปีมีเหป่วยที่กิจีนตาเน็ตนี่จะถ้าเราทิ้งปีโลนูจูองเล็บหลังตัวเนี่ยน้องหัวจงถ้าเราทิ้งโอหน้าสาโลปัจจินทุนหน้าสาโลสิเฮจินูพิจิมิงอลโลจนเล็บหลังคิดว่าตัวเนี่ยตั้งงอลบังอ่ะกิลิอิลิวานงอลโลจนอาศัยเชียวสิอาเมนนั่นติวอากิปัลหุดยงละอาเมนนั่นติวอาขุจงเลยอาจิจงเลยอาเมนที่ไทยขบเลี้ยเนี่ยนั่นเล็บหลังตาสุดตาจงไบเบิลคัลวาลไบเบิลละโลปาทูนเสียนั่นเองไบเบิลละมีนั่นเนี่ยจนน่าจะอัจฉริยะบอลฮิตังนักกิบนับบอลไล่ซะนักกิจมสูดึงอาจจะติ้งเลยนักวิดีโอนั่นกิดิลิตดึงไล่จังบอลฮิตตังนั่นอาจจะเก็บผลมาสังเกตปัจจินยิ่งลังปัจจินตัวเก็บบอลผลที่ตัวเนี่ยโซบีกับอินโดลังไงลุดนักติดนะอินนี่ดัง easy target หัวบังนินบอลฮิตตังปัจจินทูน่ะเสียหัวด้านนั้นนักกินไอหัวไอ้มาทีละทุยเลยหินหอกิจินตากิมัวขัดเวทีเลยกิดอนดานกันเตียงเลยมีตำตานะสูงอลเบเจเจดิจากันดอนบุญน่านาจีเนจไหมปัจจินตุเสดีตำตากันเนจไหมนั่งหัวมิงอลหอลอยใจกับไบเบิลตุเสดีจังแกก็เสดีเลยนั่งหัวจะให้กันบุยปีมาสักเนจเนี่ยที่มาเยอะจริงๆเทนลังนำทีละปุ่นองเล็บหลานูนูจีเอ็นอามาโคเวอร์เวอร์นั่นดิ่งไบเบิลดุงเพะไว้เพะอินทอยตั้งอดอนไว้ยองเนี่ยหลอกไปใช่ไหมถ้าเราบุปผินมังใจอีพิอาดิ้งอามันจะหูอินดิ้งอาลามังใจเดียอามังใจเดียละนันนุ่มปอนหูอินดิ้งอามันจะเราจะทีไหนยังจุละกูบรูชีวัดนัดที่หัวเราจูเจมเอฟเดียงที่พูดมาใส่เลยนั่นปีทีนั่นดิ้งอาหงตีไหนจุละจิกิสยองจนเฮ็ดถือเราอีพิอาดิ้งแต่บางอย่างตุงกิลิบลิบมากิลิลวงอลจิงเนี่ยว่าดุงไว้กิลิบเล่งเล่เลยดิ้งอานั่งอลจิงอนเยซูคริสต์น่ะใส่จ้ะน่ะกุศลจูอากุดิ่งเลยสุมังดิ่งเลยอัฐดิ่งเอาไงมีมจะป่าวางหินนับปิดิ่งเอาไงปัจเจียนจูหินนับปิตัวอินเดียบอลกิจจะทัดดิ่งตัวเฮดิโซเดียบอลกิละนะที่ละตุเสกิตินะปัจจุทีนะเดียติเหตังจุดยังตาเลยฟอร์จอมบุงทุมจังเกตนาเสยจูเดียบอลจูโจนซิดบอลป่าฮีจีโจนซิดบอลป่าเดียบอลนั่นโตอยู่ที่สุมังดิ่งอามีมจะป่าวเฮดิโซอาบันดาฮิจิเดียบอลจูวานุเลยสิปุ่มปีเhemนะป้าช่วยจูอีปีโคอสันตาปัจฉินินอามาจูอามามัวนังเล็กเกยดิ่งอาทุพางใส่สาดิ่งห้ำงอลเบเสตงเซตันจูอามาจะมามิเลียมไปอาจูทุพาพามีเล็บดิมองหิจละปัจฉินกีฮิซาเปียป้าจุนเกยปัจฉินก็เฮตีโลไอเลยเบียใส่ดิ่งฮิจิอาจูไบเบิลทูนโจนเวนติสเมปัจฉินทูนเวนติสเมปัจฉินทูเฮเวนลังกิเซลกัดในตรงไบเบิลละกิสุนีจงเละอังเตียอาเมนฮาเลลูยานั่นตีเถียวจะกิเลบนั่นละกิเลบหาละจุงเป็นโจวานุเลยสิอาคอยมาให้ได้กิเลบนั่นตลอดเดียบอลิงกูกิเตบอลเห็บหลายใช่ไหมนี่จุนปีละสามมิงอลจุงนุงเป็นเนี่ยเตพอดจีนใช่ไหมงอลเบสเฮตังฮิดิลอมเรามาฮิอิงอลคอยนุงอีผาเดียวฮิตียฮิซัมเจ้าให้สาวาเอสเอมูดิงกิติปะอินสปิเรชันกิจังกิติโอปัจจินินปัจจินahong ingku kite ahong tuna leisi pumpia namlin pen ahong tun he kita senthia hichia ki bul ngol den mo
kati ilung thimai gel igisu tu me me le pathin thu heng ka ting hei yo le cho ta bang hi pa sana ha sat dan dan chu nang ho pi hoi lai pa na hung ki su do ai tho ta mai ki lem tha ni ho ching khulam ta san ho lo hi na vetong galaya alung thim na ji a pen relief hol ho ta bang ngan hi bo chu hi chu cho man chan sala a business grow ba bola kum thum ka crorepati kaya na ama khun sei dong het lo pi cho bible kalwala ti lo sei der ti sinet wa to chana mu chala min bible question hoi ta donga hoi lai pathin to phat ke kha ong amaro na marenga ki khum khana ki sima don bu na ki bola pathin tu ni ti na se ti chang kha o sei kha lo pi chala hi chinu nung bo chana jiwa defend na bol ji za cha chme kate hi ti pi na ki lep lao abani pina siam abana ke lu na sei pen hingai to kan sei wang wai ki dis ni ja ma me Old Testament gospel ki pana to pa umpo ki tiwang chu mihil ha sata lo be khat momong thilangol momong Satan hlepla diabol tilngol momong chin khulamin apai chat ve mi momong hi ti ki chen tan ki langin hil ha sata mi wang chu hi ding momo hi ti chu het sa hi pathinin ipiam khana hin kui twist an tan sa ai nei pia ki chen ta ki niaw sa ta dil su puma hagau thin pui hina puma pathin thu hi ka din na ding la ka kil na di ta ta san khat ai nei nga lo ai le e ho hil chi zo ji wang chu hi ta lo ai to a hi abortation chu Satan jong thu ta sei thu di sei ya chu Satan jong ta san moi poi tia cha bi hon do na te denga Bible pui koi le pa in hi ta bang mi him chu mi la samo mong hi in thilana tang mo mong hi chi thilana tang ho chun i ti ba gospel het ding ai chu Satan ado thu pi pen chu gospel hi chu mi himin gospel a het ding chu hi chu Satan ado pen chu ai ma gospel ki pan thu pha ki ti Genesis a kona ki pan hi tai ti ki chin tai het ngai chu Adam le if a chon si na chu pathinin Krista in ki chin sala cross a mi him te hu don ning avet sa ai ta chu kel ngui mula hin silpia na hi tia pathinin ngaidam na hin chanhun na thiding ta sa ngai lut na zala a hu ingon na hin na pi pension ki chen ta ni khat ding le Krista en mi him te hlat don ning vet sa na hi a chu ting ta le Israel cha te khangla ya hobu thu do le sanctuary service zo sin ki chen ta cross ki chin ta ko mu da no asai su ke imazo si chu foreshade of Christ ani su ke hi chu gospel la kal do di chu Matthew Mark Luke John kho atum bi a gospel hung mi lo chu Matthew Mark Luke John ki ti khun gospel ki pan to pa ana ging jing le hung chi jing pen chu eyewitness a ain ji do chu ya chu Jesus Christian ki chin ta sei John bunga chang som ni le ko la nga sei chu da scripture na simovin hi cha chu ke ma thu jing a phun do hi ati chu la there they testified me aticho na Krista thu phajingan Genesis jimle Krista Exodus Krista bon chakya a bon chakya Pentateuch head to danbule thim gaule khabu jo bon chakya ko chu Krista hi cho hi chimunga chu tu nai hon cross inung wat kitwa idoyu chu Krista bo kit cho alaya cross ha ki situ su ke hi hi chia chu gospel ompoi ki tijing wang chuna mihil ha sata mo moi tai so bityo hi ta bong hoi mi la sata mo mong Satan a lenga ma dinga aman cha mi mo moi ta in bui hui ta mo mong cho hi ta oi ki chin ta Bible na sei su ke thu phun bung som le thum chang get na leisit bul ki phu ma sanga pat sa ki that sa kel ngui no ati hi chi kel ngui no chu koi ham zon bung kha chang som ni le kon a ki chin ta sei kin in behold the lamb who take away the sins of world tikit cho na hi chui cho vevin vanui chon sip pumang pathin kel ngui na di cho hiya chu hi chi vanui sim til a patna ki that sa kel ngui no chon Krista ni vet sa cho hiya chu gospel ki ti chu Krista ti na hi cho na hi chi Krista chon ama thina ama hin khu ama thokit na le ong kit ding tho chu vanui pumpia mios i langwa ain ta san ning cho de cho hi chui chu la ipu Abraham hon jong abon sikya Kristani gal dot le tunya e hon jong i gal dot inung gal dot kin chu Hebrew bung som la khat ta san mi pa ho hin khu sim tang abon sikya Krista pathin lengam chu chana ni gal dot jing na First Timothy bung li cha kha cha ni chang thom simote ma hin hagao thengin kitchen ta ina sei hagao theng kitchen ta sei cho
นินนุงลำเลมีกิมขัดตาสนาโกนาปุลหาหากาวโหมิสุลำไว้นะดูฮาเลทีละโหตุฮิลาหงลุงลุดดิวทีละโหตุฮิลาหงลุงลุดดิวกิโตจัดจุนะเลยตัวกอสเปลตันนั้นเตกาจนะตุนเวตาคุยหัวเสียมอันนี้นะจูฮิจูอามาเซเลพาเฮดนะที่สากิเดียบตะบังมีพเลมทุโจเซหัวกวนโซโดดิงะฮีคุยเทปละคุยที่ละเห็นคุยเทปทำกะไงเต่าเตอัมโหจุนอ๋อไอเจ๊กิเลมละหัวตายกิเจนะขามุน7 day หนว่าขามไหลลบอยู่นะไอยพเลนั่นขามว่างแค่ปนเอเลอัตตาสันนเลทุตะเฮตโตหนทางว่าปุมาอันเนดิงโอเตียปะเทนทิลซิมโหจูเนดิงอินอาซาดาเว7 day นี่ปีนั้นจะดาวตา English นี่ซิมิงอยู่ forbidding to marry อีจะวางจูนายโล and commanding to abstain from meats ซา which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth Vosana khamo nga lip nei lo ho adang pipita pathin sim sai lo dan hami chu hi chi kham ho chu ipi het ya abul nga chi belle thilo ho thu hila hung lunglut bungni ani na chu le mi phalem thu zo sei hwa ko na ku yam de le thila thu se ya lunglut na mi phalem ho Bible chang ichi Bible hin kuya het yamo First Timothy bung li chang ka chang ni chang thum le liya se he o koi ho tiam ei ma chi na ki se ro Bible chang na se pi he o ei chu Bible chu na ga nil dai le lo le hi chi chang chu ka pam poi na ti la wang chu nang thu hin nang in chang khat le ni bo na pa ma dang hi huilang na ge jam ke hin man chang tilau pa nui nai in First Timothy bung li chang kha apada chang thum chang li chan ho na hin sima thila thuila lunglut na ta sanna ko na pulha a pathin thil sim thangwa puma ne ding ya kham ho le ki chen za da ho chung chang tu dol chu ne het no mai la pha te ke chang ngai tang nan sei pi nge ne het ding khat chu nong ki lep la na hi Bible kalwala na tonga Bible abukim poi Bible athugu ima cha amzo tapon heya chu Bible sanga hoizo ke man ke tai tia hongji do pa thepla pa chu na hi in ya chu nang ki ti chun i tiang la pathin thu na pum he thim lo ding pathin thu ki chip na bwa na nei in pathin thu hi thila pu choi sang na di bwan na man jing a hi in chi ti lo cha adang sei thina nei lo hi he ding kha cha thui za na sei in video he za na nong peng la in nei hin don but la in a hin la na tu se yo sia na bol chi pyam thila in tu se ya di e pathin in thila mang chai ti bo se do na pan na lai net thima ya chu pathin huin atum lo be khat thila pu choi sang na dinga pathin thui na he ko in Jesu Krista dop sang le athu thing ta dop sanga athu thing hi ei ho kil na ding le ei ho din pi ding le ei ho dinga cham kim a hi dan pa dop sana kam chang na la the lo he chi sanga chu Bible kalwala na pat na tong thei pa thilapu pathin aman cha thei thilapu pathin a hin sol thei ti ho po se do na Bible chu a hi lo be kai thang le pa ali tho pa na hi na thil kha chong kili ting le ki mo tin thei ji lo hi che banga chu Bible chang na mu chu thilapu nam na za na mun jo si na li tho jing ai le hi tia chu ki peilung wai dan na hi pathin thu hin ipi context sa se ya na koi te dinga se ya koi ho chu ni sei na hi ya ei ho zil do dinga ipi theological application ham ti hi khul na jong na nei lo na chuting ta le canonical context ho in ita banga chu episiam ti ho jong khul tu na ima chaw na nei lo thilapu chingkhulam na to su tu te dinga Bible chaw ho yo si na kai thang le bo hin hi chu nangol na le thilan na lep la na lin pen in ita bang chun hi in nai ta di hin lang hi ji First Timothy bungli context net no malanan sei pi ta ding phade ke changai ta pathinin ne la cha chung chang thu dol ki ti hi na sata agyal kho hi tin het ngai amma sa pena mihem chon sit na ong la na pen chu ipi ha ne le cha ai Adam li if ani ki tim zo lo na patip na ni zo lo na pen chu lol hom na ne le cha ti ki sum lam pangai ne thima ne le cha je Jesu Krista gam thip gama Satan apatip nama sat pen chi pia a gil na attack hi cho
ne le cha ai te ki cho pathin cha pa ni le song chang la ki su san ta a pathin ni na le ata sa weakness na ne du cha na bo du cha na pen attack a bol cha weakness na temperance ki ti lei sit chunga dinga mi him te lei sit chunga dinga a pa thep na sang pen a ha pen do ha pen hi cho koi ha kil thu thei lol hom ding ge tu na si le I pi ha ita sa ai ne le cha ding ngai tu na si a I hin khu pum pi zu do ngap lal lo jong koi mi ki dim se hi lo ya chun ne le cha ki ti satan na sa ta a mi him te I pi ha attack na man hi ti chu ki chin ta ne het nga hi ti chu mas pe na ka sei do no mai chu ne het ding Bible chang jong ki chin ta hi tai ni sei cho amma wang kyang pawin chu ti lo le an mot ne le zu kham chule hin lai khan ku ding thu ngai tu nan nan longu lun tin chu chini chu thang bangin phulo helowin na chungwa hung chu phung gen te ati lukbung som ni la khat chang som thum la lina chuna ya chu ninung lam ting le mi tam ta hi lop nan alu a ne la cha ki sum zum loading ki sum zo loading mo ne mo thang hui ta an ne an ho tu lai muk bang style ho banga elo le thil gam tin gam tanga mu ma yu sin ne na hin khui miem tam ta hi man de so tu pha ri ta cho hi cho chung lung ding hi ye chung ching thei win lang na lo lu ki sum min lang ne la cha ching thei win ti pathin ki chin ta hil jing na ho cho na hi ta banga ai sim pau pathin hi ta banga thu ga ai bol lai ta wa indu imong mo ne na dinga nang hon gospel na la koi chu thila thuil nei cho hi cho chu se me ta sana ko na hong pul la ki ti holoi Bible ne la cha chung chang tu tham khat ne thim ning context nan hiling ka te phat ke changai ta First Peter bung khat chang som lagu isimai le sol cha Peter ling ki chen ta na sei cho hi je chun kei ma ka thin bang hin no ho jong thingun tin a ki sun ne ya ni sei cho Peter rin hoi la ya put a chu a hin sim a Peter rin pathin a thin mo I thin na diwin a ki sun ne ta a hin sei da na Peter rin hi chi khu ki chen ta mun khana ko na a hin sim do a hi chu New Testament a ho bungo ei ho hil na amani cho pathin a thin mo I thin na diwa sei cho ei wa hi chi pathin a thin mo I thin na diw pen kho uwa khaini beri raza na zu sajan kani number 4 ki ti ho asai na hi lo cho hi cho khu Bible asai lo wa nga athing poi ti miu sin ke jing cho hi ja chu thilo ho nam ki phat lem tho sa ta kani lei ho zalei bol ho drug bol ho ta na dem cho na kham na thei bol ho tia Bible in ki chen ta hi cho cho amin ta asai lo wa nga chu chon sin hei ti wa thi na hei ti cho Bible asai lo be khat ban athing poi ti thei wa hele Peter hi chlai context sa hi til khat aseu ma amin ta amin pha hi cha ko na I kang se dingu athing lo abu he ti cho hi a chu hi tin a ki sune ti cho hoi lai pan a hin sei na Leviticus bung som la khat chang som li le li na ki sun pen ko hin sei cho isima hi le hi tin ki chi tan sei ipise nam ti le ke ma hi no ho pathin ka hin hi ji a chu ki su thing wa ke ma ka thin mo ngai no ho jong na thin ding wa hi je ti so hi chi hi cho Peter in quotation a hin bol cho New Testament a ipia ko na na thin de a hin tia ya chu lei si chunga ahon hona ki loya o ma ki thol tho gan hing ho a ko na ki su bu na na nei lo ding wa hi ti cho ya chu sol cha Peter in pathin a thin mongin thing win tia a hin se na context ta chu sabu ho sakhing lo a ko na ki su thing ning ti na hi cho aya chu Leviticus bung som la khat sung hi category of clean and unclean mit ni cho pathin ki chen ta kam chang ta an sia hi chi sa thing lo hin ta acha te ami te ko ma chu a het khan na du le adam theina di wan pi cho dan zui lal na mai ding le dan zui na mai ding a pi gun hello bin a sei ben cho alung sit be se ya cho acha te cho adam thei ding la hoi ding de ya cho pathin a phacha cha ne dinga hi chi a thieng hin hi chi a phalo hin chi phain ta ai ni khan pi cho he chun a thing lo sabu ka ti ha kon chu ki kang se win a hin tia ke ma ka thin monga na thin na thei diu chu he ti cho he a chu sor cha pital chi chu kot a hin bola pathin a thin monga I thin de win a ki sunne a hin ti cho Peter in ama ma chama se hil a ki sunne ti lo di cho hilanga Leviticus context a pen chu amu chi ya a ki sunne ti cho aye chu Peter hon pathin na ne to lai wa chu a New Testament Bible lo cho a bon chawani sim ning chu Old Testament Bible bo hi cho na za a ya chu azo ana sei
gospel poi nan ti hong chu thilong la nongol na chi khat ni chu ne thimam ya chu Peter in chlai context sa sa hi sa thing lo a ko na ki kang se ding ati cho chi chu phate ge jang ki mya chi ta pathin a thin bonga I thin theine diwa chu ne le cha sa thing lo a ko na ki kang se ding hi chlai first Peter bung kha chang som le gup na pen hi chu context sa chu ki chen ta se raja khaini kowa zoom number 4 kani zalei drug ki ho se hi lo pi chu hi cho hi bible a ki mention kha cham lo pi chu a ki mention chu sa thing lo hi chu ai le vo sa ho po na khamin 7 day Adventist on na ga ti 7 day Adventist on vo sa kham ham thila ho pa 7 day Adventist on vo sa kham hi lo pi chu I bi bolai ba ngol ni ham 7 day Adventist on vo sa kham lo dan chu ki chen ta pathin thun na hin ko mu ding in bible a se hi na za nom ding ja chu na hin do yong chu hin tin phati ke chan bible in pi sem nan sim ping Isaiah bung som gup le gup chang som le se gi na ki chen tan hi tin a se chang som lu gu apa hin sim pan ka ti a je chu pa kai mei ko nga thu a hin tan ning ati cho cham za ma pa na ta sa hing zo si chunga thu a hin tan ning chule hi chini khwa pa kai na hin tha gam nin zo mi ta tam de ti cho pa kai je mei ko nga thu in tan nin chu future tense lo a hlung nai lo hu chula chuding tan Isaiah bung som gup le gup hi chang som ni la thum som ni ni le ho ko sim tang o new earth and new heaven hung hun ding thu sei cho ya chu very apocalyptic literature cho ji future na prophetic book hi cho old testament adinga hi cha chu pa kai in mei ko nga thu in tan ning thun se ya hi chila a thiding ho chu koi ha a cham chama ki su thinga hun lei lunga chi a alai lunga mi khat nung zui la the ta vo san ni ho ju cha sa ni ho bon chawa mang tha khom ding he tin bakai jena se ye ti so Adventist on a se ti lo bi aban le Isaiah bung som gup la nga chang li than khu dunga to jinga mun thip lai lai ya kuwa ke vo san ya na vo san ha na me bel sung dung wa thet ta satui ki tun ho ti so namu a pathin in sathing lo ne hot dan chu hi chi pathin chun ke ka ki hial ngai poi ti sula pathin thieng ta khat le ami te yung thieng ta de ding pa chun New Testament ami te chu e tabang neding bu hen hona aman ki da ta ni hoding a chu asim ding na hi sa New Testament law hi kho jo Old Testament sanga Old Testament a chu ki chen ta John than hui bol ho chu akimat do ale bo sunga ni ki sat ni cho ai lo thu ni ki tan hi cho ai ma Jesus Christ New Testament a chu pi sia na lungge la mi na zon pi he ti ta chu la ta sakiwa na ga zon he talo min na man do hi zong le na lung thima zon than hui na bol mi zong ne he ti cho pathinin hi chu ki chen ta New Testament law hi kho zo a Jesus Christ na vet sai cho ai wanga ipji a hi chu kho zo a hin tin ba jo se ai chu ilung thim ba pathinin adan thu e koi lu piu cho ki chen ta Hebrew bung get nan sei cho ke ma mo pathin ka hing ting ka dan thu alung thim ba ka ji lu pi ding he ti chu hi chi pathin dan thu chu ilung thim ba ne ma asia pha chu he theu chila na hi chu ki chen ta pathin ngei lu na i vet sa na hu cho ya chu Jesus Christ ki chen ta sei ke ma ne ngei lu ka thu pi na ni diu he ti cho hi chu ki chen ta pathin tu nei mu sa na hu cho nang he thei zo hi thei ta tu na ka sei hoi ai chu thilong la ngol nei in yong le pathin thu ngai ho he thei ding pathin thu ngai lunggel ki an ta thu he thei ho thu he thim ho da ka sei pi nei ta nang wang chu i bi ki sel he thim thei ta sun a hi chu he ya chu ki chen ta Bible in ki chen ta sa thing lo ne hi pathin mit ma bu na hi dan ki chen ta Old Testament la New Testament la ki chen ta phon lo sing aban ta le Jerusalem Council chu betongo Jerusalem Council la ex bung som nga na chu bela chun circumcision chung chang thua kina ki bo tam na le kinil bo tam ani nei lai ta wa a chaina a thukum khana ani si mu chui pi ha Gentle mi ho ta san na hung song lut holoi chu chep atan te ti ding se da ta hi ti we hi jong le hi tin bol sa te ti so so cha te bung som nga chang som na ko na chu hi tin ka ngai tui chi dang nam dang hola a pathin hinga ki hei ho chu bol gen thei da hote ama wang milim ho na thil bo ne zon than hui chule alol ki mi a ke that sa ti san ne hi chenga kon jing ke kang se ding un sun le han ka di aba na chu repeat ki na chang som ni ko na milim ho na san ne ti san ne alol ki me ki that sa ho zon than hui na hi changwa kon jing ke kang se a thing lo sa san ne san ne ki ti ha ko na hi ke kang se ne dinga ta san na hung lu ho atil kho chula
tu na nang la ke zentel ta sanong songa lu te hu long hi chu ho ki hil na di chula ya chu masang lai ui cha bonga in khui man ho zentel bonga in khui man ho chu ida ha dingu thieng tho ta in khui man na di wa cha ta sanong songai lu diu pathin a thin bonga thin ne di chula hebrew bung som le ni langa chu ki chen ta thin na te lo koi ma chan pathin mu lo de ti long hi chi thin na pen chu tunya na hin khuman hi a chei na hi chu na mu thelo na lagaw ko sei na hi lo chu lagaw hin khu ki ti chi leisi na hin khuman hi chu hi chi pen chu a thin lo wa le pathin na mu lo de ti chu hi chi thin na pen chu lungthim bo se lo ta sa lagaw a bon cha na ne na cha na mit vet na khut ana khoi a sia pha na mu na to kha the lo sha bona a hu mi chu hi cha chu ne le cha bona a hu mi chu na hi chu ki chin ta pathin thun sei ya chu bible hoi la episme no chin pathin hin ammi te hi acha te mo ne ne ding na mo ne ne the tai a thing lo a khan a thing lo a thing le a thing lo ki i ma cha khan ngai ta poi tia kot on na mu hi be chu ne tam thilangol nang thilo nei me ya chu pathin thun he the poi tu nya ka sei ho hi a he thi mo nya ka sei pe tai pathin thu khul nom ho dinga na za a ya chu first timothy bung lina na hin sim pen chu ki chen ta ngai ta a context wi pi ham gnosticism hone se hi cho ichi gnostic holoi chun particular ta si first timothy na ne le cha ki kham tu dor ko athing ho sei na hi lo cho athing lo ho sei na hi lo cho athing lo ho cho bible pum pia hi pathin mi halang pathin mi lo han ki sun ho lo si hin sa thing lo ki ti don na sa nei lo milim ho ho jong sa thing lo ne lo piu cho tu la hindu jong chi tang nang christian ki sa pathin thing ho pan na ne thil bu vo sa ui sa gul sa ne ko hindu ho la aga chi le na tha lo diu cho hindu ho sa jong thing mo ron hi cho ne thiam ta thilongol hi chu hi chi bible la pathin mi thing ho in sa thing lo ne pum ne lo ai wanga ne thedinga athing ki ti ho yong chu hi chi gnostic ki ti ho lo hen ne kham win ki chen no kham be ti tu lai roman catholic ho ki sei na ta bang cho na sect group khat aza chom me nom hi cho hi chi first century ai lo le in first century khang first second century khang la chu hi chi gnosticism ho lo hin hi cho ta ma cha particular ta pathini ne le cha dinga a pha ki sin ho ani kham ve ti cho hoi lai chu nang 7 day adventist nan kila na thila tuhil na thila pu lung tup subulit dinga chu namoro na bria bible thu nan pe ham giltan nan sei pi zo na he betang tun ai chu kan phat kan la sawal hi chi lai muna ki chen ta ki sei ki chen ta gnosticism ho context a thu sei in ai ho dinga hi chi lai muna hi nang le ke in 7 day adventist na hin ngo na ning thu context i ma cham lo a sei nom pen chu gnostic ho banga pathinin thilpak a sei kha asilama sei pathinin ki chen na ding a sim pen amon ki chen lo dinga sei hi tho tama zo thil ho lo chu thila thuil bible to ki kal ho he dis tu nya jo na hon jong bible a lo be bible kalwala thila pu na hin dab lut naw chu gnostic ho ta nin khuman naw in leitul thilo ho ki chen ta opportunity ne he dinga he ichu tham khat thilo pa ne la cha chung chang do la pathin thu ki chip na ne dang ka ga hilan lang sei ding tam ta me aya cho mo hi pathin thu ki ti mo mong hello pathin thu mo mong hello bible am mo pha thilapun thu di se thilapun thu ta se ti sei do na ding mai bible ain pan sat wa ching khulam thilana to le thanglin sei thilana to pan sat ne bible adunga wa le kar a hi wen na hi to tong mi hil ha ta ya cho ka so piti ho kalung sit le ka ngai lut ja pan kala ka hil jinga in hi ching ngai lut na on em hi aza a pathin ang sung ahin building hi pakai mina katip na nom hi jingai ka so pi pa hi thila ho wa ka ngai lut in ama in video pumpia hong ki bol hol hong ki se ho lo song ipi category ipi kon a hong ki bol ham ti jong hello be a ke hi bible to say lo be da na ngam tina in ngo le chong le athila piu ho akam changwa tu sei ta ho ki san ki ta do jong manipulation bola e ngo le ke hoi lai video pe na sin kila do hen lang hoi lai mu na pa chong kila do jong le a seu ji pyong thila tu sei di thilan thil pha bol ngei poi pathin thila mang chai ki ti ho bo cha seu chu ying chula kaw si tu seu hallelujah amen tin ho ngan hi chula hallelujah amen hoya tiam ta ai ngo na pen jong so veleu chun ga chi tong kaw si pa in kaw si nu ti nu chun thuin se ya hi cho jo sia ko na ching khulam pan sa thun se hallelujah amen sam chuli chu kaw si tu sei hi chula hit ta bang ta chung ngol hi bin a context ke san long ke the po bin a mo le mo ki ka na
ya chu mihil ha sata hevin a hin la ka ngai lu ja ka hila pathin thua ki sunna ka nei ja ka hil jin hi che het thelo azo sa te la mang tha te ding mang tha te ding mang tha te na ki sa hu do zo lo hil na ki sa he ti ka sei do no in kora minil ha thu ki sei na balaam lam vai na thu ki sei ken lampi a chi naw ki sei anti christ hung ki phona ki sei hindut wa sel gu hina hung ki sei jing ta chu tieng ta le a fundamental belief pathin thu to ke pum tu lo da hung ki sei jing ta chu hi cho lo sinil khup hila bible a hin sima ke ai nil jing ka tu sei do hoi tin mo ti cha jong anil ko om nai po in chong le akil hap la zo na jing ma cham nai po ai wa nga sei thei sei mo a hi dan dana ke chu ama chu bible ta ang pang na tu nia bible chang man ho so ve tang wo ka te bible pathin tu ki chip na man nan chu na asoya soi tu ha ding khao jang ko ang kinot ta chu kilam la thei lo cho hi chi tam nga ko mi cho hi cho ki het lo wa ama hi superior pathin cha dana ki yal ke cho satan pa in pathin tu su si ding le thila pu dap sa na dinga pathin tu asim sa lam he ki het lo chong le taglin sei lapla chingkulam lapla doctor hegin lapla na hiti mai mia thilap bu khan thudi asia ti na mai mai dinga ki pumpi mi ai zu mi khat ni dang ho zo ai thiladom sanga setan choi sang pa dan ai ga se ki hitabang ta chmi chon he thilangol ching thein lang pathin thu hi jangkya sim ding gun lang thila dop sang na te ding thila huilu na te ding bible simi kang chalinga na su chan normal ki chu tu nya thama kain sei pi thei su na hi in pathin na lungkot hongin tin hu do te ding le hu na chan te ding ka de yuvin kan ngai lu be na thi dan diu le namol thilan ki chip na nei dan nu kanom poi ngai lut na pathin tu na kil nei lung se ta in gel kho en nang kinyaw sa ta in pathin thu hi ai de bang ta gi san ti chu pa kai ma ka tip nan hi ka so pi te hoi chan chui tan tin a video adang si khu man thei kha cha jong lo dom bu thei kha cha jong lo ama tu sei ho bong bang ka nil dinga ikinil di ai la man thelo tam ta ki sei to hong ki sei chang siong mial si ai tan na tong tam ma jing ai tan ni piang le chung ni tan te pathin bon chang pa thei bu ta ka ki pai